Hak jing la kaya kini rung Asia Cup ar hajar ar penyau hapreng ke Singapura Persia ke India. Hak dengan jing la kaya baru ar tri ken hun kia khaj damar si gol Haduh bukut ke jing la kaya. Bari aga gol penia khaj ke India kalau yok bentep Hashwa ban kut ke jing la kaya kata hak minit ke bakandai peu lengbau Rahim Ali. Agoi par ke jing la kaya hapreng ke Bangladesh Persia ke Hong Kong. Hak dengan jing la kaya ke Hong Kong kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Liem ya ke Bangladesh dah saulalai. Bari aga gol penjob ke Hong Kong kalau yok bentep Hashwa ban kut ke jing la kaya kata hak minit ke bakandai peu plus Khyrwit. Hak jing la kaya kini rung World Cup na deuba Europe hapreng ke Chelsea Persia ke Croatia haba pai sya ke jing la kaya baru art lagi ken hun kia khaj klem la ban pen khijar nandu basdang ke jing la kaya Haduh bukut jong ke jing la kaya. Hak jing la kaya hapreng ke Belarus Persia ke Denmark. Hak ni ke jing la kaya ke Denmark kalau khor ke nam job hadin bagalala ban lemsuk ia ke Belarus Haduh ngriu lanot. Bad hak ni ke jing la kaya Rasmus li ban tiap argol na ke benta ke Denmark. Hak jing la kaya hapreng ke Malta Persia ke Netherlands haba pai sya ke jing la kaya ke Netherlands kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Liem ia ke Malta da saulanot. Bad hak ni ke jing la kaya Gakpo li ban tiap argol na ke benta ke Netherlands. Hak jing la kaya FIFA World Cup Under 20 Round 16 hapreng ke USA Persia ke Italy. Hak ni ke jing la kaya ke USA kalau khor ke nam job hadin bagalala ban lemsuk ia ke Italy da lailanot. Bad hak ni ke jing la kaya usamla ya le kaya jong ke USA Ukrimachi uli ban tiap argol na ke benta ke USA. Hagoi par ke jing la kaya hapreng ke Morocco Persia ke South Korea haba pai sya ke jing la kaya ke Morocco kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Liem ia ke South Korea da ar la kawai baleng bang ke jing job ke Morocco kalau yok ban rung sya ke quarter final.